Lenjani bantu be-Studio 7 abahle. Ibizo lami ngu-Revolution Mbala. Ngikhuluma ngiseBotswana. Lidle njani i-New Year ngapho? Ngapha sidlile kodwa hayi bekunzima man. I-corona le isenzele inkinga. Singazi ukuthi ekhaya bayidle njani. Kithi khona ngale Bhinga. Kodwa hayi kuzalunga. uNkulunkulu ukhona. Siyayikhulekela ukuthi i-corona le iphele. Ngibingelele ubaba lo mama labana bami nje nomntanami abasekhaya khona ngale Bhinga esigabeni seNgorongoro. Ngiyabingelela msakazi we-Studio 7. Happy New Year. Siyezwa bayakhuluma ngemigwaqo ukuthi imigwaqo iyalungiswa, umgwaqo osuka eBedru seHarare leminye iphi yakhona imigwaqo elungiswa eminye kukhulunywa ngomgwaqo othiwa eHarare yiyo okhulunywa ngawo. Ngathi yazi lapho kulomgwaqo oyi-1 kuphela or imigwaqo eminingi kuzokhona umgwaqo uyalungiswa bekhona umgwaqo eHarare kuphela. Imigwaqo kumele ilungiswe yonke namadamu kumele abantu abanamanzi koBulawayo kumele kulungiswe yonke into ibe khona, hayi bekhuluma befanisela. Asifuni ukufanisela le mali ade kuthiwa izosiza uma ukuthi kune-cyclone ayithathwe iyenze imigwaqo imoshekile, imigwaqo yoBulawayo imoshekile, imigwaqo eMandebeleni yonke umgwaqo we-Bedbridge to Bulawayo umoshekile. Ayithathe le mali iyelungisa nomgwaqo, hayi lokho bedla imali abantu be-ZANU-PF. Asikujabulele lokho abakwenzayo kulokukhuluma ngezinto bengazenzi. Happy New Year bonke balaleli be-Studio 7. Khona ukukhohliswa ukuthi oweZimbabwe kuzoba right. 2021 to be the tough year kuma-Zimbabweans. Baqedile labantwana besikolo, no jobs, bayihlala emakhaya. What are they going to do? Kuzoba tough. Ikhona iplan abazayo, maybe uzathola beyenza i-national service, into ezathi incede kulabo. That's the only way izane ezabe idingisisa ukuthi yenze. Kuzoba tough. Abantu basazotarajwa. Kuzoba tough, abantu basazohlupheka.